Haiaha a Kim Kardashian me aro ke kia hine moa. Koera te whakahaua Adrian Whitewood. Kai hoa hoa kākahu Māori e whakarewa ake nei I ona kākahu hou. Haiaha hei poho kere rūtanga mā te iwi Māori. O tira hei whakatītina hoki I a tātou kia huri tātou ki te whakanui I o tātou ake tūpuna haiahara ngā kanohi rongonui o Amerika. E uri nā hine moa e whakatairanga nei te rerehua o tōna tupuna. I'm actually a descendant of anymore, so to be able to model for this t-shirt and see them come to life is really special. Kātahi anō tēnei kāhui kākahu ka whakarewahia e te kaihoahua Māori Norotorua e Adrian Whitewood. It's sort of my take on Marilyn Monroe, over in America. I kind of emulate her and I thought, what's somebody more positive that we can look up to, and obviously, hine moa. Ko te hine moa e kōrero hia nei, ko te rā no te arawa I whai te tangi o te pūtōrino ki tāna makau kia tūtāne kai I moko I arano, I ngā rautau Kimuri. The story of hine moa talks about how, she wanted something and she got out there and she got it. She knew her heart's desire and she was motivated and determined and got there. Ko te matua ia he hia no Whitewood ki te whakatairanga I ngā tauira whai. Kaua ko ngā tauira e ho miro hia ana I te ao whānui, pērā ia Kim Kardashian ma. She didn't have to, work or come up with some, silly sex tape. They're not role models. No, they're not role models. Well, they're role models for the wrong reasons. They're a perfect example of what you should not be in future. A koe hoki te take I tāngia I te mata o Tapsong, ko ia te mema tamariki rawa ki te noho ki te kaunihera ārohe o Rotorua. Well, I looked at the whole idea of self-reflection. So she's actually just looking at herself. We need to be promoting more of our, role models and our own achievements. Ko tahi ana ke tana wero I nāia nei, he kimi tauira tāne.